Mbahaye ikaze nshuti bakunze Umubavu TV online. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa interinete kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Umubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 40 na 50 wabonetse mu mugezi w'Akagera ku ruhande ruherereye mu karere ka Bugesera. Ubuyobozi bukaba buvuga ko butaramenya imyirondoro ye naho yiciwe. Uyu murambo wagaragaye mu mazi kuri uyu wa kane mu mudugudu wa Karumuna mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Amakuru avuga ko ubwo abagabo barimo baroba mu gishanga cy'umugezi w'Akagera giherereye ahazwi nko ku Karumuna, babonye umufuka ureremba mu mazi mu kukuramo ngo basanze umurambo w'umugabo utazwi muri ako gace. Bahita bahamagara ubuyobozi kugira ngo bukurikirane neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama Wamugira Beata yabwiye Igihe ko umurambo w'uyu mugabo wabonetse mu masaha ya saa 8 z'amanywa ubwo wabonwaga n'abaturage barimo baroba. Yagize ati umurambo wabonywe n'abantu bari kuroba mu mazi, twasanze bigaragara ko yapfuye nubwo tutamenye icyamwishe. Twasanze bamukingishijeho agafuka. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 40 na 50. Yakomeje avuga ko uyu mugabo ataramenyekana kuko ngo umurambo we basanze nta byangombwa yari afite, ndetse n'abaturage bo hafi aho abenshi bakaba baravuze ko batamuzi. Ati aho wabonetse ni mu gishanga, nta n'abantu banatuye ahafi aho. Abamubonye batubwiye ko babonye umurambo we uva mu Kagera bakawukurikira bakawukuramo, ariko bavuga ko nta yandi makuru ye bazi. Abenshi banahageze batubwiye ko babona batamuzi. Gitifu Wamugira yavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya ADPR Nyamata kugira ngo ukorerwe isuzumwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo hamenyekane icyamwishe n'uburyo yapfuyemo. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza mu gukomeza gukurikirana uwaba yishuye umugabo cyangwa icyamwishe. Umusore wo mu kagari ka Rudogo mu murenge wa Kinzuzi akarere ka Rulindo yatawe muri yombi akurikiranyweho kwica nyina umubyara afatanije n'umukozi wo muri urwo rugo. Amakuru avuga ko muri urwo rugo habaga umukecuru n'umukozi wo mu rugo wahiraga nk'ubwatsi ndetse n'undi musore umuhungu w'uwo mukecuru. Ahagana saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 4 Gashyantare 2021 nibwo umuturage yanyuze muri ako gace abona uwo mugabo n'umusore bari hafi y'inzira, baramuhamagara bamwereka umurambo w'uwo mukecuru. Uwatanze amakuru yabwiye Igihe ko uwo muturage yahise abona abo bantu babiri bafite isuka iriho amaraso, ahita ahamagaza ubuyobozi bw'ibanze buhita bubafata. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rudogo Oswald Kanyoni yemereye Igihe ko uwo mukecuru yapfuye ndetse hakekwa uwo muhungu we n'umukozi wo muri urwo rugo, ariko hakaba hagikorwa iperereza. Gitifu Kanyoni yavuze ko uwo muhungu we n'umukozi bose bahise batabwa muri yombi aho bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Murambi mu gihe iperereza rigikomeje. Abaturanyi bashyize mu majwi umuhungu wa nyakwigendera bavuga ko yakunze kugaragaza ibikorwa by'imyitwarire mibi n'ubwihebe. Gusa ngo yari asigaye aba muri Kigali aho yakoraga akazi ko kotsa inyama, gusa ngo muri iyi minsi yari yaratashye ajya kuba iwabo nyuma y'aho umujyi wa Kigali ushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Abarundi 34 biganjemo abasirikari n'abapolisi, abanyapolitiki n'abanyamakuru hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza Pierre. Kuri uyu wa 4 Gashyantare 2021 bakatiwe igifungo cya burundu n'ubutabera bw'u Burundi. Uretse kuba aba bose bashinjwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza Pierre, banashinjwa ibyaha birimo kwica no gusahura ibintu by'abaturage. Muri abo
bose abatarapfuye baba hanze y'u Burundi. Muri aba bantu 34 uza kwisonga ni Major General Godefroid Niyombare. Muri urubanza uretse gukatirwa igifungo cya burundu, aba bose bagomba no gutanga indishyi z'akababaro nk'ibyangijwe byose mu minsi yakurikiye uko gushaka guhirika ubutegetsi, nk'uko radio Ijwi ry'Amerika yabitangaje. Mu bagomba guhabwa izi ndishyi z'akababaro harimo Radio Rema FM izahabwa amafaranga arenga gato miliyari 4 z'amarundi, Minisiteri y'Ingabo miliyoni zirenga 800, Minisiteri y'Umutekano miliyoni zirenga gato 360, n'ishyaka rya SNDD FDD miliyoni zirenga 180. Hari n'abaturage basabiwe indishyi ku giti cyabo nazo zirenga gato miliyoni 80. Uzi imbere akaba ari Bisanganya Albert, umupolisi w'ipeti rya generale usabirwa miliyoni 25. Abanyamategeko bahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump batangaje ko atazitabira cyangwa ngo agire icyo avuga mu rubanza rwo kumweguza ruteganyijwe kubera muri Sena mu cyumweru gitaha. Abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika bamaze iminsi bari muri gahunda yo gutera icyizere Trump biturutse ku ruhare yagize mu myigaragambyo y'abamushyigikiye bigabije inyubako bakoreramo izwi nka Capitol. Gahunda yo gutera icyizere Trump yatangiye akiri ku mwanya wa perezida, aho byateganywaga ko Sena nitorera uyu mwanzuro azeguzwa, gusa haviriye ku buyobozi bivuze ko icyo Sena yamukorera ari ukumutera icyizere gusa, ariko bikaba byamubuza kugira undi mwanya ukomeye muri politike ya Amerika ajyamo. Iki cyemezo cyo gutera icyizere perezida Trump cyamaze kwemezwa n'abadepite kuri ubu, hakaba hateganyijwe umwanzuro wa Sena izafataho mu rubanza ruzaba ku wa 9 Gashyantare 2021. Ku wa 4 Gashyantare ubushinjacyaha muri uru rubanza bwohereje Trump ibaruwa imusaba kuzitabira iri buranisha kandi akagira icyo avuga nk'uregwa. Nyuma y'amasaha make iyi baruwa yohereje abanyamategeko ba Trump bavuze ko atazitabira iri buranisha cyangwa ngo agire icyo avuga muri uru rubanza. Bavuze ko ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kumusaba kwiregura mu rubanza rwe ariko bitazaba. Uyu mwanzuro wa Trump n'abamuhagarariye mu mategeko ubushinjacyaha bwatangaje ko bufata nk'ikimenyetso simusiga ko ibyo aregwa ari ukuri. Kugira ngo hafatwe umwanzuro wo gutera Trump icyizere birasaba ko 2/3 by'abagize Sena batorera uyu mwanzuro. Ibi bivuze ko niyo abasenateri bo mu ishyaka ry'abademokrate uko ari 50 batorera uyu mwanzuro, bakenera ko n'abandi 17 baturuka mu ishyaka rya Trump ry'abarepublikani babashyigikira muri iki cyemezo. Kuba abarepublikani bakunze kuba mu ruhande rwa Trump cyane, bamwe babibona nk'imbogamizi ishobora gutuma iki cyemezo kitagerwaho. Gusa hari n'abandi bagaragaza ko abasenateri b'abarepublikani nabo bamaze gukaraba Trump ku buryo bitegura gutorera uyu mwanzuro. Ibi ahanini babishingira ku kuba mu minsi ishize abasenateri 10 bo muri iri shyaka batangaje ko biteguye gushyigikira uyu mwanzuro wo kumutera icyizere. Mu gihe Sena yabitoreye ko Trump atakarizwa icyizere, yaba ari indi ntambwe iganisha ku gutorera ikindi cyemezo cyo kumubuza kuziyamamaza kongera kuyobora Amerika mu 2024. Kugeza ubu itegeko nshinga rya Amerika ryemerera perezida Trump kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu kuko yakiyoboye muri manda imwe gusa kandi yemerewe 2. Nawe yamaze kugaragaza ko afite ubu bushake, cyane ko ijambo yavuze bwa nyuma asezera ku banyamerika nka perezida yabasezeranyije ko azagaruka. Gusa Sena iramutse ifashe uyu mwanzuro, iri sezerano rya Trump ryaba rigiye nka nyomberi. Uretse umwanya w'ubuperezida, mu gihe Sena yabitoreye uyu mwanzuro byaba bivuze ko Trump atazongera kugaragara muri politike ya Amerika kuko igihe yaterewe icyizere biba bivuze ko nta bushobozi bakubonamo. Kugira ngo uyu mwanzuro wo gukumira Trump muri politike ya Amerika ugerweho, birasaba ko wazatorwa n'abasenateri 50 bashyigikiwe na Vice Perezida Kamala Harris. Ishyaka National Resistance Movement NRM riri ku butegetsi bwa Uganda ryashyizeho urutonde rw'abanyamategeko 40 bazaryunganira mu rubanza ryarezwemo na National Unity Platform NUP rya Robert Kyangulanyi uzwi nka Bobi Wine urishinje kwiba amatora yo kuwa 14 Mutarama 2021. Ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 1 Gashyantare 2021 nibwo abanyamategeko b'ishyaka NUP bagejeje ikirego ku rukiko rw'ikirenga rwa Uganda risaba ko ibyavuye mu matora yo kuwa 14 Mutarama
2021 biteshwa agaciro cyane ngo ko Museveni ufatwa nk'uwayatsinze n'amajwi 58% yakoresheje uburiganya. Mu mpapuro z'ikirego cya National Unity Platform hagaragaramo impamvu zigera kuri 26 zashingiweho basaba ko aya matora yaseswa agakorwa andi, zirimo gutera ubwoba abakozi ba NUP n'abayishyigikiye hamwe n'impapuro zitora zitazwi zagaragajwe zatoreweho n'abantu babaringa. Muri iki kirego Ishyaka NRM ryashyizeho itsinda ry'abanyamategeko rigizwe n'abagabo 40 riyobowe n'umuyobozi ushinzwe amategeko mu Ishyaka Oscar Kihika. Biteganyijwe ko aba bazahangana n'itsinda ry'abanyamategeko ba NUP 25 barangajwe imbere na Anthony Wameli uyobora ishami ry'amategeko muri NUP. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru, namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye, dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo n'umubavu.com. Reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru, dore ko hari benshi baba batamenye ko Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe n'abandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora. Gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe, ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza yabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya, muhite mubona notification cyangwa se mubona ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya. Wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ku karubanda, wowe uhita uyibona mu bambere. Ntabwo bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyiriyeho kuko turabikumenyesha twubwacu bitewe nuko wiyandikishije. Ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera, kuko turabakozi banyu, turabagaragu banyu, niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo. Ni mukomeze rero mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeho mu buryo bwihuse. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze muhahe muronke aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza cyane muharanira ko demokarasi iganza, ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.